Камышановка, Манас. Акырын айдап, авайлап жүрүңүзчү. Ошол, короче, мотоцикл сүзүп, бир эже көз жумду. Таң эле. Жөнүнөн болбой атты бул. Кат айдап койгон. Керек болса, машинасы менен кошо бирге өрттөп коебуз. Эгерде ошол гонканы сүйөбү, анда ошол гонка сүйүүчүлөр дагы ылдамдыкты сүйгөн адамдар дагы чогулсун. Мыйзам жолунда өзүнө мамлекеттен жер сурасын. Аралы гонка ойноштурабыз. Ребята требуют, чтобы здесь не было гонки. Говорят, если будет еще раз гонки какие-либо, сразу вместе с машинами. Биздин коопсуздукка алар коркунуч келтирбесин. Biz Kuday bürüsü alt çeşitli olan meseleler. Hem adamın canına kumbat eşlik ediyor. Adamın kumbatına. Mesela bugün var etin çok işin orup kalattı. Vardır adamımız. Al cünükte saydı. Say türetti. Oşun için biz ertemenden gelip durup bir yerden hem sırası çıkartkanda öte slow bir oşun mesele çekiyoruz. Это ребята требуют, чтобы здесь никакие гонки никогда не проводились. Жөнүнөн болбой атты бул. Кат айдап койгон. Вот, Камышановка, Манас. Акырын айдап, авайлап жүрүңүзчү. Ошол, короче, мотоцикл сүзүп, бир эже көз жумду. Таң эле. Керек болса, машинасы менен кошо бирге өрттөп коебуз. Эгерде ошол гонканы сүйөбү, анда ошол гонка сүйүүчүлөр дагы ылдамдыкты сүйгөн адамдар дагы чогулсун. Мыйзам жолунда өзүнө мамлекеттен жер сурасын. Аралы гонка ойноштурабыз. Ребята требуют, чтобы здесь не было гонки. Говорят, если будет еще раз гонки какие-либо, сразу вместе с машинами. Биздин коопсуздукка алар коркунуч келтирбесин. Vardı mı? Alan kim bunda? Yama bunda. Umardı tuvanda. Meselenin ayıttı var. Biz Kuday bürüsü alt çeşitli olan meseleler. Hem adamın canına kumbat eşlik ediyor. Adamın kumbatına. Mesela bugün var etin çok işin orup kalattı. Vardır adamımız. Al cünükte saydı. Say türetti. Oşun için biz ertemenden gelip durup bir yerden hem sırası çıkartkanda öte slow bir oşun mesele çekiyoruz.